Саламатсыздар. Онлайн скол YouTube каналының қатысушылары. Бүгін 21 апрель саат 3:30 валюталардың курсын менен таныштырып кетебиз. Biz Baytuşun банктың жанында турабыз. Baytuşun банк доллар сатып алу 84 сом, сату 85 сом, евро 90 сом элти, сату 91 сом элти, рубль 0,90 тиын, сату 1 сом 0,7 тиын. Кеттик андан ары. KCB банк. Банк Капитал. İşte böyleken. Hallık Bank. Roskredo Bank. Курсы обменника. Ушуну менен 21 апрель 2022 жыл обзор бүттү. Силер менен онлайн скол YouTube каналы болду. Биздин каналга катталып, лайк басып, комментарий жазганды унутпаңыздар. Саламатта болуңуздар.